አንድ ሽማግሌ ጸጉሩ በሽበት የተሞላ ሽማግሌ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ወረቅ عظمه አጥንቱ ይላላ ወንሐና ظهره ትክሻው ጎበጥ ያለ يدعم العصا من الكبر ከርጅናው የተነሳ ምርኩስ ተደግፎ ነው ሰው የሚመጣው በእድሜ በጣም ገፍቷል ሰውዬው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋር መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብለው ነበር ከዛ መስጂድ ውስጥ ገባና ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ቆመና قال قالوا بصوت يخالطه الألم እዝነት ቁጭት በተሞላበት ድምጹ ምን አለ يا رسول الله አላቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ያላህ መልእክተኛ ወይ أرأيت رجلا ينسوا أيه وندي أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها وجلي تبالن كل يسر شماغلينو فيته يقومو ከልጅነቱ ጸጉሩን ዲሽበት እስኪሆን በወንጀል የተጨማለቀ ሰው ነው ፊትህ የቆመው وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها በዚህም ተጨማሪ ትንሽ ወንጀል ትልቅ ወንጀል ያልሰራው ወንጀል የለም لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم እሱ የሰራው ወንጀል ዱንያ ላይ ይላሉ መሬት ላይ ይላሉ ሰዎች ቢከፋፈል ለመጥፋት ይበቃቸዋል የወንጀሉ ብዛት فهل لذلك من توبة ይህን ሰው አላህ ይምረዋል ትላለህን እንዴ አላቸው فسكت الشيخ ጸጥ አለ ሽማግሌው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል ዘጋቢው ቀና ብለው ሲያዩት እድሜ የበላው ወንጀል ያጨማለቀው ሽማግሌ ከዛም ምን አሉ فهل أسلمت سلمها لندالوت قال أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أني ما مسكر الله كالله بحق ميقزت جيتا لمنورو أنتم ملكتن يسلمون مسكر الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله خيرات كلهن بل انقدا كذيبها لا خير تسرى له ወንጀል ከተባለ ትርቃለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስከዛሬ የሰራውን ወንጀል እንዳለ ወደ ኸይር ይለውጥልሃል ይምርሃል ነው ያሉት ላ ወንጀልን ወደ ኸይር አላህ ይለውጥልሃል ዘጋቡ ምን ይላል ያመነው የሰማው ማመን አልቻለም ሰውየው ቀና አለና ወገደራቲ ወፈጀራቲ ያ ረሱላህ تلالكون يعني وانجلون دي مارا لمتولين يوم خير اللوت اللهل قال وغدراتك وفجراتك أو السنة أمله فصاخ الشيخ وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر نجوه جمر شيخ ويدستو تدقفوا تيمتاهم بالترانسان الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى عنه كنسو اسكي سور درس الله أكبر